Ka National People's Party NPP hakakan riu trik rempang kalapan benaya kathup kyrteng ka baningkong jong ki arpa sangut ki kyrtong syak election MDC jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Ya ka jing penbena halor kanila penmi da u President ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong hadin ka jing menjor jong ka State Election Committee. Kani ka thup kyrteng jong ki kyrtong ka kintup ukalis G Momin Siju, Jewel S Marak, Vagesik, Sengchim N Sangma, Gaswa Para, Kapilson E Sangma, Barenga Para, Rakesh E Sangma, Babela Para, Balsarang Areng, Among Para, Charming Star N Sangma Tura, Creditson CH Marak, Deng Nak Para, Ulinigor ke Sanggapara coach Beta Singh, Arbinston B Marak, Rochon Para, Anseng E Sangma, Asananak, Andrish CH Marak, Balachanda, Maxwell M Sangma, Batabari, Peter Job E Sangma Sham Nagar, Graham Bell E Sangma Jengjal, Sunny Rogers G Momin Rongrong, Pong Seng, Da Sangma M Karkutta, Henen R Sangma Darugre, Sengbat R Marak, William Nagar Bat Nihim di Shira Samandagre constituency. Kaparti kadang rai kertong nakabentai ki santali ki wepat ki constituency ki bakentup ya karaksam gre nagwa pana bokdam gre silki gre rong rikim gre